आकाशवाणी इम्फाल मोइरांथी बेबिना पाउ पाजरी अहानबदा मरुइबा पाउ लाक्लिबा थांगदा नुमितगी कोविड-19 की वैक्सीन कापा होगदौरिबा असिगिदमक मणिपुरदजु सेम साबा लोइरे वैक्सीन डोज 53 थुंगलरे मणिपुरदा होकिबा नुमित हुमनिदगी कोविड-19 लाइचता मी अमता सीद्रे मालिंगी ख्वाइदगी चावबा कोविड वैक्सीनेशन खोंजंगी सेम साबगी थबक खोंजेल यांगना चंगसिल्ली वैक्सीन पुबा प्लेन सिंगना लेबाक्सिन थुंगबदा वैक्सीन थिंदोक थिंजिन तौरी अमसुंग कोविड-19 लाइचत की हौरफम थिजिलिबा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अखंग अहि कांगबु ngasi वुहान सिटी दा थुंखरे लेबाक असिना मालिंगी लाइचत ओइरिबा कोविड-19 की मायोक्ता पुन्ना अमता ओइना लांथेंगनरी लंदम सिगी मियामना सखंगनरबा मियोय क्यानसु लानफम असिदा माइ पाकनबगीदमक आकाशवाणी इम्फाल की ई पावी खुथांगदा मिपुम खुदिंगमंगना अराइबा थौंग अहुम फेस मास्क उपा अमगा फुट तरुक लापनना लेनबा माइमिट अमदि खुदसा तोइना हामदोक्तुना तरु तानाना थमनबा अपील तौरी सैसक्पि सोइबा मंदा चनुना कोविड-19 दगी ngakthoंगनबा मियामदा अपील तौरदना हाई मयामबु सोइबा मंदा चनुना खुरुमजरी हौजिक फावबगी ओइना कोविड-19 लाइचत असिदगी ngakthoंगनबा अमता ngairaba पाम्बैदी चेक्सिनबा हाइबसिना ओइरी सरकारना लाइचत असि थिंगननबा होनरिबा सिगी मथक्ता अखोइ पुमनमकनसु भाब तामिनदुना लाइचत असिदगी ngakthoंगनबा तंगाइ फदबा नियम अहुमखक ngakna चटमिनसी अखोइ खुदिंगमकना युमदगी मपान हेक थोकपगा फेस मास्क सोइदना नियम चुमना उपसी सापोन नत्रगा हैंड वाश सिजिनदुना खुदसा सेंगना हमदोक्सी अमसुंग मी अमगागी मरक्ता फुट तरुकी सोशल डिस्टेंसिंग थमसी सेक्शन बा हाइबसिना इशा अखोइगी नुंसिरबा इमुंग मनुंग अमदी मियामबु लाइचत असिदगी कनबा ngamgadoribani मियामबु अमुका हन्ना खुरुमजरी हौजिक मपुंग ओइबा पाउ लेबाक सिनबा थुंगदा लाक्लिबा थांगजा नुमितगी कोविड-19 की वैक्सीन कापा होगदौरिबा असिगिदमक मणिपुरदजु सेम साबा लोइरे राज्यसिगी ओइना कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड डोज 53 ngarang इम्फालदा थुंगलरे वैक्सीन सिंग असि अहानबा तांककता हिदाक काकदौरिबा मफमसिंगदा यंथोकलगनी इम्फाल एयरपोर्ट वैक्सीन अदु ओकलबा तुंगदा पाउमिसिंगदा मुख्यमंत्री नोंथोंबम बीरेन सिंगना हाई अहोबा नुमिता तोंगान मफम 10 दा पुन्ना हेल्थ वर्कर 9,953 वैक्सीन असी काकनी नुमित असिद इम्फाल की जेनिम्स हेल्थ वर्कर 1,953 रिम्स 3,313 चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 319 सेनापति 110 उखरुल 159 चांदेल 159 बिष्णुपुर 138 थौबाल 134 तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 153 अदुगा इम्फाल की सीज हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हेल्थ वर्कर 1,110 वैक्सीन असी काकनी अहानबा तांकक असिदा राज्य से हेल्थ वर्कर 1,000 कोविड-19 की वैक्सीन कापनबा पांदम थमली मुख्यमंत्री हाई अहानबा तांककता वैक्सीन असी सरकार की 159 अमदी लनाई 119 यावना पुनः वैक्सीनेशन सेंटर 193 हेल्थ वर्कर 1,000 काकनी मणिपुर होकिबा नुमित हुमनीदगी कोविड-19 लाइचत मी अमता सीद्रे कोविड-19 कॉमन कंट्रोल रूमना ngarang numidawaram thokiba zerol amana hai होकिबा पुंग 23 दा नौना मी 94 पॉजिटिव ओइरपदगी हौजिक अपुनबा एक्टिव केस मसिंग सामरी 64 लेरी राज्यगी ओइना पुन्ना मी 19,955 पॉजिटिव ओइबदा मी 19,935 नाबा फखरे होकिबा पुंग 23 दा मी 53 नाबा फदुना डिस्चार्ज तौकी नाबा फबगी चांगदा चादा 37.1 यौरे हौजिक फावबदा लाइचत असिदा सिकिबा मसिंग 335 दा लेंगदना लेरी
Meghalaya ngarang COVID-19 na mi ama sikibadagi raija du da sikiba masing sama ni pumari sure punna mi lising tarahumdoi satuk humpumapal positive oibada lising tarahumdoi sahum humpumanga naba phakri active case sam humpulairi Nagaland ngarang nongna mi taruk COVID-19 positive oirapadagi punna positive oiba masing lising taranitoi subna hum sure masigi manungda mi lising taramatoi satuk humbudamari naba phakri active case sam subna hum lairi ngarang Dimapur da laisat asina mi ani Tabiriba Pawasya Kasbani Imphal Dagini Malengi Kwaidagi Zauba COVID vaccination Kongjangi Sem Sabagi Tabak Kongjel Yang Sangsili Vaccine Puba Plancing Lai Vaccine Tongna Tongan Ba Airport Sing da Pairi Tangja Namita Hogadoriba Hidak Kaptopagi Kongjang Asi Nangnanaba Vaccine Sing Sahar Masa Sing da Leptana Thari Assam Dagi Goa Pauba Masung Jammu Kashmir da Kerala Pauba Vaccine Sing Asi Section na Masung Thuna Yang na Lebak Asigi Kasin Koya Yongnaba Puri Pau Kharan Hai Sarkar Laikiba Covishield dose Koti ama laktara adugi sada marhudara manga hokiba namit nini asida Bharat chithungbagi kansaini point humpuromda yahonkhre Hyderabad ta leiba Bharat Biotech na leibak sigi masak matumna sajaba Covaxin dose lak yakhai manga kendra na laikhiba adugi manungda ahan bagi oina dose lak ani lising ni purom raija tara nithoida thakre Haksel Mantalin High Health Care Worker gi database matung ina raija amasung Union Territory punamakta sangmanana vaccine sing pikre leibaki oina khangatlaba priority list matung ina vaccine asi ahanbada healthcare amasung frontline workers sing da kapkani nomada hidak kapagi thauram amukta mi chama phawba hidak kapkani AR news ga akhanna unabada Sabdarjung Hospital Delhi Dr. Rupalik Nahai vaccine asi putok puchin taunaba masung thamnabagi thaurang sabchana leire mang hai hojik maki oinadi vaccination asi gidamak frontline workers sing register tauri misam miamdi makhoi pali ngai khigadabani Dr. Malik Nahai vaccine asi asoi angam thongingai leite aduna vaccination gi khongjang asi achumba wakhalon amaga loinana sangchin gadabani Leibak asida COVID-19 na nabadagi pharakpagi sang sada Pudara Taruk Dasmik Manga Ama Yaure Haukiba Pung Kunmarida Mi Lising Taratare Zanipan Taratare Naba Pharaki Haujik Phawada Punna Naba Phakiba Masing Koti Ama Lak Ama Lising Kumapan Hele Haksel Mantalin Hai Haujik Leiriba Active Case Asi Apunba Positive Case Ki Sada Ani Dasmik Sinomari Khakta Ngaire Haujik Active Case Lak Ani Lising Taramari Sanga Sumna Tarit Leiri Haukiba Pung Kunmarida Mi Lising Taramanga Samapan Humpunipal Nongna Positive Oirapadagi Leibak Asigi Oina Punna Positive Oiba Masing Koti Ama Lak Mari Lising Pudramanga Hele Mantalin Hai Bharata Laisat Asina Mi Sibagi Sang Asi Sada Ama Dasmik Mari Khaktani Masi Malengi Oina Khwaitagi Nempa Sangni Haukiba Pung Kunmarida Mi Sani Sumna Ani Sikibadagi Haujik Phawada Laisat Asina Sikiba Apunba Masing Lak Ama Lising Yankaimathoi Sanga Kumapan Sure COVID-19 laisat ki horokam thijiliba World Health Organization gi akhang ahi kangbu adu China da nongna COVID case hengalakle hainaringai jairakta ngasi wan city da thungkhre ngarang pawgi mifam amada National Health Commission gi official aman hai tim maduna Hubei province gi Wuhan da hek thunglabaga quarantine tawgani China gi chahi gi khwaidagi chawbu kumai pangthok lamdai asida sahar kaya da virus asi sandokpe hengatlingai jairakta World Health Organization gi tim asi lakpani makoina quarantine tawduna leiringai da akhang ahi sing asina video gi khuthangda China gi medical expert singa wari sanagani Sarkarna Indian Air Force ki damak Hindustan Aeronautics Limited tagi lupa koti lising nipunipan longi mamal oikadaba Light Combat Aircraft LCA marfuhumdoi leinaba ayaba pire New Delhi da ngarang Pradhan Mantri Narendra Modi na sabhapati oiduna pangthokiba Cabinet Committee on Security na ayaba piduna ayaba adu pikhibani Lochilakpada COVID-19 dagi ngakthoknaba face mask upa phut taruk lakna leiba khutcha amadi mai mit tarutanana thamba haiba asamba thawong ahum asi ngakna chatpinaba amuhna ningsingjari aroibada maruiba paw amuhna
ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯊꯥꯡꯖ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯒꯤ COVID-19 ꯒꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯄ ꯍꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯗꯣꯁ 53,000 ꯊꯨꯡꯂꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤꯗꯒꯤ COVID-19 ꯂꯥꯏꯆꯠꯇ ꯃꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯁꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ COVID ꯚꯦꯛꯁꯤꯅꯦꯁꯟ ꯈꯣꯡꯖꯪꯒꯤ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯈꯣꯡꯖꯦꯜ ꯌꯥꯡꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯄꯨꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯤꯟ ꯊꯨꯡꯕꯗ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯤꯟꯗꯣꯛ ꯊꯤꯟꯖꯤꯟ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ COVID-19 ꯂꯥꯏꯆꯠꯀꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯤꯕ ꯋꯥꯔꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯋꯨꯍꯥꯟ ꯁꯤꯇꯤꯗ ꯊꯨꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯥꯎ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ